arit aning kusina kay manghiling tag unsay kung ano nato diri mo saka ta diri kay atong hilingon og unsay sud-an nato diri atong hilingon ni diri sa may balde gibutang man diri sa balde ang atong kaldero automatic dayon kuhaon nato ning duha ka kaldero kay naman diha kana siya kanon og kanang isa moy sud-an ato nang tan-awon og unsay sud-an ana kay aron mo kakaon na dayon ta kay gutom naman hapit naman unsalan kanino kanon mo din siya kini unsalan kani noodles mo din abi man ako karne ni sulod ani noodles ra man ani. Hi to Jiberos Ostanil Tumalis akong classmate. Hi Buloy, kumusta? Og mao na akong classmate guys nga pinakagwapa og miyos na mo na sa ALS. Sao man nga bagyo ra mong gyapon ulan-ulan man. Unsaon man ni dagom-dagom man unsaon mang pagbulad aning mais. Dili gini mabulad ni karong mais ba? Dili gini mabulad. Maisa ka dili jud ka mabulad ron ba? Unsaon man nimo pagbulad karon nga wala may init? Kay wala may init kay li man ta kabulad og mais aw diri matik dayon ta kay mura gigutom man ta mo kaon sa taani usap ta magpa bulad-bulad og mais diri ta matik dayon ta mo arit aning kusina kay manghiling tag unsay kung ano nato diri mo saka ta diri kay atong hilingon og unsay sud-an nato diri atong hilingon ni diri sa may balde gibutang man diri sa balde ang atong kaldero automatic dayon kuhaon nato ning duha ka kaldero kay naman diha kana siya kanon og kanang isa moy sud-an ato nang tan-awon og unsay sud-an ana kay aron mo kakaon na dayon ta kay gutom naman hapit naman unsalan kanino kanon mo din siya kini unsalan kani noodles mo din abi man ako karne ni sulod ani noodles ra man ani may na lang tambal sa kagutom noodles di malasa po na to adlaw patay so noodles ra man din okay lang ang noodles basta na tambal sa kagutom. Kaon na lang taan ni guys. Balag noodles ang sudan basta lami man pod. Kay nahuman naman taog kaon automatic naog na punta dire kay moadto na buta mo saka na puta aning taas sa balay diri matik den ta kay natay hipuson dire kay ang atong selfie stick ato ning hipuson kay basin mawala niya hipuson na to ni igtarong o diri na to hipuson og tarong kanang masabit ang iyang kay para dili siya mabalik kay portira ba ning pagkamahala hipuson na to ni kay para di mawala kay magamit